Filip Car sinoć je napravio seriju prekršaja, a jedan bi mogao trajno da ga košta učešća u reality programu. On je najpre legao pored Dalile u nameri da sa njom ima odnose, ali kako ga je ona odbila, on je počeo da vređa. Tokom razgovora sa Dalilom, Caru je zasmetalo što ga kamere snimaju, pa je sočno opsovao i to gledajući u kameru, jer se iznervirao što ih snimaju dok pokušava da bude intiman sa Dragojevićkom, koja ga odbija. Fanovi realitija traže momentalnu diskvalifikaciju zbog bahatog ponašanja i krajnjeg nepoštovanja produkcije, pogotovo što Caru ovo nije prvi put da vređa i psuje one koji su mu obezbedili učešće u najpopularnijem realitiju na ovim prostorima.